Alcatraz ulazi na svoju startnu poziciju, sagledao se nalazi unutar znak mašine, tako je Kučan najbolje iskočio. My dear friend, odmah do njega, pomalo preskače pare, Wilmer McLean, El Naziri želi čelo. El Naziri, druga pozicija, Wilmer McLean iznutra, spolja Lakoke. Na četvrtoj poziciji Magic Hook, izneo se malo El Naziri. El Naziri dalje vodi ovo nadmetanje uz barijeru, ide Wilmer McLean. Na trećoj poziciji Lakoke, četvrta pozicija Magic Hook, peta pozicija Memphis, šesta pozicija My dear friend, sedma pozicija Alcatraz, vodi Wilmer McLean. Wilmer McLean, druga pozicija El Naziri. Pola dužine iza, recimo na srednju Wilmeru. Wilmer iznutra, El Naziri spolja. Sada je na 3/4 dužine. Na trećoj poziciji Lakoke, ima vrat prednosti u odnosu na Magic Hook. Kao da stimuliše rukama Magic Hooka, džokej Goran Mešetović, ali on se zakačio za Lakoke. Na petoj poziciji polako ali sigurno napreduje Memphis. Tako vodi Wilmer McLean, ali napada Magic Hook. Magic Hook koji voli beogradsku stazu više nego leba da jede i izbija na lidersku poziciju u ovoj trci. Magic Hook prve korbače opomene dobija Wilmer McLean. Wilmer McLean se vraća na čelo. Wilmer McLean, Magic Hook. Da li će ovo naplatiti, rekao treći, tamo već pojakuje rukama My dear friend, dok je Miloš Milojević. Wilmer McLean je čelo. Spolja rade korbači, Magic Hook. Treća pozicija Memphis, pokrenuo je My dear friend, Miloš Milojević. Iznutra Wilmer McLean. Wilmer McLean, druga pozicija, koči se i krivi se Magic Hook, ali spolja napreduje My dear friend. Na čelu i dalje Wilmer McLean, napašće ga My dear friend. Iznutra Wilmer, spolja My dear friend. Oštra borba ali stiže Alcatraz. Stiže Alcatraz sa začenja. Wilmer ili My dear friend ili Wilmer. Kakva borba! My dear friend, Wilmer McLean. Treća pozicija, Alcatraz. Četvrta, Lakoke. Peta pozicija, nisam sigurna. Magic Hook ili Memphis, pa potom El Šašić. Na treću poziciju plasiralo se kao broj 1. Evo i pobedničkog portreta. Trijumf My dear frienda u jednoj sjajnoj završnici. Oštra borba, Marina glava, My dear friend i žokej Miloš Milojević. Miloš Milojević je jedan izuzetno. Ovo je otvaranje sezone, jer su trke, nisu još uvek izmerene forme za ovu godinu, ali eto, opravdaju očekivanje, očekivali smo pobedu i svaka čast i Grlu koji je došao drugu u trci, bila je jako lepa borba, zanimljiva trka i veoma mi je drago.